Dankie Here dat U vanoggend dit kom doen, Here. Here, dankie dat U met ons praat, dat U ons wil verander, dat U so goeie God is, wat ons nie los as ons is nie. En dankie vir die genade om te kan verander. Ons is hier want ons wil meer soos Jesus lyk. Minder van onsself en meer soos Jesus. As ons die woord nou oopmaak, Here, breek dit vir ons oop. Praat met ons, Here, en verander ons. Dankie, Here. Amen. Amen. Jy kan stadig jou sitplek inneem. So lekker om vanoggend saam met julle die Here kan aanbid, en saam met ons kinders, dat ons kinders kan sien hoe ons aanbid, en ons kinders kan sien, en die volgende generasie kan weet hoe dit lyk as ons Jesus aanbid. Het is my so lekker om vanoggend vir Wikus vir die eerste keer agter die kansel, was nie eintlik 'n kansel nie, kom ons noem dit nou maar 'n stoeltjie, maar kom ons gee vir hom 'n lekker hande klap. Wikus en Janine en hulle pragtige dogters is deel van ons gemeente. Hulle is ook vir baie jare ook in ons Linwood gemeente gewees, het gevoel so jaar terug dat die Here skuif hulle. Nou is hulle deel van ons gemeente en ons is baie bly daaroor. We are thankful that they're part of our congregation. And this morning, Wikus will be sharing a word that God has been stirring in his own heart for such a long time. Dis deel van ons relationship reset reeks. Last week was Jonathan Party hierso van die UK, London night in the house, but today we have a Pretoria night in the house. En dit is so lekker om vir Wikus hier te kan. Ek wil graag vir hom bid en kom ons ontvang hom soos een van ons natuurlik, soos 'n broer in Jesus, en ons ontvang die woord wat die Here vanoggend vir ons wil bring. Here, dankie vir hierdie wonderlike man se lewe wat getuig van U goedheid, getuig van U karakter. Dankie vir sy sagte gees, sy mooi hart vir U en vir die koninkryk en vir U mense. Ek bid dat hy vanoggend sal bedien, Here, U woord vir ons. Here, ons is gretig om te hoor wat U vir ons wil kom sê. So Here, maak hom bruikbaar in U hand en dankie vir vanoggend in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie Retief. As ek kan jy my daar sê. Goeiemôre gemeente, soos Retief gesê het, ek is Wikus en vir die wat julle nie weet nie, Janine, my vrou en twee dogters, Shemay en Kayla. Dankie Retief. Retief het al die pad deurgryf van Dalstroom toe om vanoggend te kon worship luister. Dankie dat julle dit op hierdie manier ook serve. Nie net jy nie, maar die hele burger gesin. So dankie dat julle Dallies verruil het vir amper seker vir Scullies, maar niks gaan daarmee ruim nie, niks ruim met Dallies nie. So ja, ek is Wikus, getroud met Janine, en toe ons net begin, ek het haar ontmoet toe ek my beurs moes terugwerk. So ek het informatika gestudeer, lekker selfvertroue met my varsity-graad, maar op daai stadium het ek met 'n ander girl uitgegaan, maar dis 'n storie vir 'n ander tyd. So ons is daarom nou gelukkig getroud. Maar toe ek my beurs moes terugwerk, het ek vol met bravade ingestap daar waar ek gewerk het, en as ek aan die woord reset dink, dan dink ek aan daai heel eerste werksweek wat ek gehad het. Ek meen, ek het mos nou 'n graad, so ek weet mos nou alles wat daar te wete is, en ek stap in, en hulle sê vir my, jy moet ons help, ons gaan hierdie hele gebou oorbekabel, so we are giving you network cables, and you will go from office to office and put in network cables. Now for the young people, a network cable is something that you connect a PC to anything else on the network. Because you see, Wi-Fi wasn't there yet. Bluetooth was something you got while you were writing an exam, when you were sucking on your pen too much. That's what you got, that's Bluetooth. Bluetooth didn't exist yet, and Windows had just been launched. So that's how old I am. Just for some context. But now I'm working with these set of cables, and I get a call. I was told, listen, one of the middle managers has an issue. She can't print. Please just go sort it out. It should be fine. All my confidence was gone. I walk in there. Now, I'd read how a printer works. I've been using a printer. I don't know how to fix one. So I walk in there, try to be confident, but I didn't look the manager in the eye. I just went behind it. They sat there, clicked here, pressed the little buttons, tried to do a test print, nothing worked. And eventually, I just restarted the PC.
and then the test print came out. And to my relief, restarting works. So whenever I think of reset, I think of that day. And later on, I learned in my A+ course, what happens is a computer builds up temporary files. There's something that, when it's on your screen, it's called RAM, Random Access Memory. Don't worry, it's not going to be too technical. And that's what your machine needs to work. But over time, files build up, and some files get corrupted, some files stand out of line. And now all the Mac guys are laughing because they say, yeah, you see, he's a Windows guy. Don't worry, we had to reset the Mac to get the screen working today, so it works with Mac as well. But in any case, so we had to reset the machine. But temporary files build up. Things don't always align, and that causes the things that you need to connect to not work. And that works in relationships as well. Over time, temporary files work up, and we need to reset. Sometimes you need to upload something, create a patch, install a patch, and restart or reset for it to first take effect. And that's where we are now, in the relationship reset. And I think that's exactly where Jesus was with his disciples when we read about Matthew 18. So Matthew 18, he sets a new set of rules of how they should work together. You'll see that hierdie is 'n binnekring gesprek. Jesus praat net met sy disippels, die opkomende leiers van die kerk. So hy begin met hulle gesels in Matteus 18 oor nederigheid. Want hulle fight oor wie is die belangrikste. So jy klaar sien, hier's klaar die leiselgoeders, wie is belangrik. Die volgende gesels hy dan oor hoe God aktief verlore mense soek. Hulle wat nie deel is van die familie nie, hulle wat nie binne is nie. In vers 15 tot 20 stel hy 'n streng regsraamwerk uiteen oor hoe ons mekaar kan konfronteer wanneer ons sonde in mekaar se lewens sien. En dit alles bou op na Petrus se vraag oor hoeveel ek my broer moet vergewe. Sien nederigheid, verlore mense, hoe ons met mekaar moet konfronteer, kom na Petrus se vraag toe. Kom ons lees saam Matteus 18, the parable of the unforgiving servant. And then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children, and all that he had, and payment to be made. The servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me, and I will pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, you wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. Some translations talk about torturers there. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Let's pray. Father, please help us to reset our ways of how we relate to one another, especially in the area of forgiveness. Please guide us, Holy Spirit, and break open your word and capture our hearts and minds to fully understand your mercy. In Jesus' name I pray. Amen. Wat is jou syfer? Wanneer is genoeg genoeg? Sien Petrus het 'n syfer in gedagte gehad en dit was 7. Die teologies korrekte en kultureel aanvaarbare syfer van die dag, wat die konteks van hierdie teksvers is, was 3 keer.
In die Joodse kultuur hoef jy iemand net 3 keer te vergewe en daai vergifnis was elke keer 'n verdienste wat iemand gedoen het. Hulle het deur 'n 4-stap proses gegaan voordat jy eventueel iemand kon vergewe het. So wanneer Petrus na Jesus toe kom en hy sê, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Het almal gedink, wel 3 keer is fine, because then you're a saint. So wanneer Petrus met sy syfer kom en hy sê 7 keer, dan dink hy net, wow man, ek weet nou hoe Jesus dink. Dis meer as wat die kultuur is. Ek gaan dit sommer verdubbel and just add 1 for good measure. En ons kan die getal 7 ook oopbreek as die perfekte getal. So eintlik wat Petrus vir hom sê is, Here, wanneer ek 7 keer vergewe, is dit die perfekte hoeveelheid kere wat ek my broer moet vergewe. En dan kom Jesus en hy gooi dit heeltemal om en hy sê van 77 keer, party vertalings praat van 70 keer 7. So wat is jou syfer? Sien, my syfer was 14. 14 jaar. 14 jaar terug ry ek en ek luister worship musiek en ek ervaar my in my gees, die Here sê, Wieke, sit af die musiek, ek wil praat. Ek sê, nee Here, ek luister Impact, ek worship lekker, ek is besig met jou. Die Here sê, sit af. En ek kom so om die draai en ek gaan sit in 'n verkeersopeenhoping. Ek besef hierdie gaan 'n lang dag wees. Want om hier vas te sit, julle wat in Moreleta Park bly en Middelstad moet ry, weer daar's 2 uitgange en as jy daar sit, sit jy lank. So vir 1 uur en 'n half sit ek in daai verkeersknoop en die Here begin met my praat oor vergifnis. En hy sê, Wieke, jy bid tot my en vra dat ek jou skuld moet vergewe, ek moet jou help met jou finansiële skuld, maar het jy skuldbriewe wat jy teen mense ophou. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. En ek begin, een na die ander, begin die Here mense op my hart lê. My ouers, my broer, sy destydse verloofde, my vorige baas, my huidige baas, mense in die kerk, leiers. En die Here breek dit so af. En hy begin met my praat oor vergifnis. En ek is vry. Daai middag besef ek net, wow, ek voel soms so ligter. In my lunchtyd het ek 'n great tyd saam met die Here. Maar niks het verander van die mense wie ek moes vergewe nie. Dit het in my hart verander, né? So ek was vry. 14 jaar het nog steeds aangehou. Kersfees het gekom en wanneer mens saam met familie of skoonfamilie spandeer, maak Kersfees 'n partykeer hierdie toetsies vir ons oop, né? Hoe toets ek of ek nou regtig vergewe het? Die afgelope Kersfees was die eerste keer in 9 jaar wat ons as 'n familie weer saam Kersfees gehou het. En niks het verander noodwendig nie. Inteendeel, soos wat die vakansie aangehou het, kon ek agterkom dinge het dalk erger geraak oor daai tyd. Hoor my reg, dit was nie noodwendig alles sleg nie. Ons het lekker Kersfees gehou, pret gehad, goed geëet. Maar so af en toe dan kom hy sarkasme deur, of hy subtiele steekie kom deur, of jy voel jy's nie goed genoeg nie. Jy doen dinge nie reg nie. Wat jy aanhou doen is verkeerd. Jy voel jy pas nie in nie. Nou hier is die ding met ons vissers, ons praat nie. Ons praat ook met ander mense, maar ons praat nie met mekaar nie. Vra my vrou, ons praat nie. So dit bou nou op, en ek dink net, ek gaan vir my broer, in plaas van om vir hom te sê wat hy verkeerd doen, want ek weet hy gaan reeds deur 'n moeilike tyd, gaan ek vir hom wys wat hy verkeerd doen. Ek gaan 'n spieël vir hom wees, en ek begin maak soos hy maak teenoor my. Alles waarvan ek nie hou nie, begin ek terugwys vir hom. En in daai oomblik stap ek onder die Here se covering uit. Want die Here vra nie vir ons om 'n spieël van mekaar te wees nie. But I started to show him the injustice that I was feeling. Not a good move. Note to self. En dit alles het opgebou. Ek het geregverdig gevoel, want ek doen nie iets verkeerd nie. Ek wys net vir hom wat hy verkeerd doen. Maar die dag wat 'n grap en 'n groot ongeluk veroorsaak en my dogter met 'n brandwond op haar been laat en 'n permanente letsel, het ek besluit nou is genoeg. 14 jaar se vergewe is klaar. Ek het 'n lyn in die sand getrek en ek kon nie wag om my broer te sê, is dit regtig so erg? Nee, want dit is wat blykbaar gesê is toe ons gevra het vir diersalf om haar been gesond te maak.
ek het nie hoef nie lank te gewag het nie. Die vyand het nogal so 'n manier hoe hy vinnige ding wil uitmekaar uitruk, nê. So ek het 'n paar dae later trap my broer in 'n doring en hulle sukkel om die doring uit te kry en hulle kry nie die doring uit nie. En ons is laat vir 'n ander familieafspraak en ek stap in die vertrek en besef hier is my kans. En ek stap in en ek sê, is dit regtig so erg? Ek het nie eers gewag om te kyk wat die reaksie was. Ek het net omgedraai en uitgestap en my goed gekry want ons gaan nou ry. Maar in daai oomblik het ek gevoel hoe my hart, ek kon amper die staaldeur hoor toe klap, so vir genade en vergifnis. Want genoeg was genoeg. Wat is jou syfer? En hoe naby is jy daaraan? Sien, wanneer Jesus praat oor vergifnis, dan is dit nie meer net 'n wiskundige formule nie. Hy bring 'n hele nuwe ekonomiese stelsel in verband of in die gesprek in wat hoe ons moet meet kom verander hy. Sien, seer maak seer. So ons almal weet ons moet vergewe. Nee, dis nie iets dat ons voel maar ek hoef nie te vergewe nie. Ons moet vergewe, maar ons sukkel daarmee. So wanneer Jesus met Petrus praat, dan sê hy, alles is nie soos wat jy dink dit moet wees nie. Jou perfekte getal is nie hoe dit moet wees nie. So Jesus se ekonomie werk met radikale genade, nederigheid en vergifnis wat nooit ophou nie. En hy gebruik dit aan die hand van syfers. So kom ons praat gou oor die syfers, sodat almal weet wat 'n talent en wat 'n denarii is. So, 'n talent was die grootste geld of grootste eenheid van meet wat hulle in daai jare gehad het. 1 talent was gelyk aan 6000 denarii. Nou 1 denarii was 1 dag se werk. So hier kom ons gaan gou die wiskunde afbreek. So 6000 denarii is 60 miljoen dae se werk. So 1 denarii, 1 dag se werk, 10,000 talente is 60 miljoen dae se werk. Nou as ons vandag vat op wat is Suid-Afrika se minimumloon, is dit R30.23 per uur wat jy iemand hoef te betaal. Dis die minste wat jy iemand moet betaal. 1 dag se werk, R241. So as ons 60 miljoen dae se werk vat, dan kom ons so om en by 14.5 biljoen rand. Dis hoeveel die eerste diensknegt geskuld het. Wanneer die Bybel praat hy oor hierdie gewoonlik as sonde, maar die dagloon was 60 miljoen rand. So Jesus wou in daai tyd waar die mense geskok het, want hoe is dit moontlik om 60 miljoen rand se skuld aan te gaan? Ek kan nou 'n paar dinge dink, maar ek sal nog steeds nie daarby uitkom nie. So Jesus wou hulle skok, hy wou net gewys het hoe groot skuld die eerste diensknegt in is. Sien, sy straf was, omdat hy nie hierdie kan betaal nie, want dis die ding van skuld, dit moet altyd betaal word. Sonde moet altyd gestraf word. Is dat hy word in die tronk gegooi. Maar nie net hy nie, sy vrou word in die tronk gegooi. Sy kinders word verkoop, alles wat hy besit word verkoop. Hy het niks en hy is niks. Hy pleit, hy probeer selfs bargain en sê, ek sal dit afwerk, gee my net tyd. 60 miljoen dae, dink ek is meer tyd as wat meeste van ons het. Dis onmoontlik, hoe gaan hy dit afwerk? Hy probeer negotiate julle. Die koning kom en die koning wys vir hom en sê vir hom, he had pity on him. En hy sê vir hom, moenie worry nie. See, the word that is there is mercy. And mercy is not just an emotion. Mercy also goes out into action. Die koning sê, moenie worry nie, ek sal die skuld op my neem. Ek sal dit vat. Ek sal betaal. Hy absorbeer nie net die skuld nie, hy laat die diensknegt ook vry. Want hy kon hom in die tronk gelos het, die skuld afgeskryf het, want hy het gesê, gooi hom in die tronk totdat dit afbetaal is. So die koning absorbeer die skuld, maar hy laat hom ook vry, om vry te kom. So hoekom is dit dan so moeilik vir ons om te vergewe? Sien, die issue is eintlik dat ons sukkel
om te vergeef. Nou vergifnis, hier so Matteus 18:27 sê, out of pity for him, the master of the servant released him and forgave him his debt. Vergifnis is die primêre werkwoord. It's the primary verb here, and it's pronounced aphiemi. Nee, aphiemi. Okay. And it literally means to forgive somebody their debt, to release them. Jy sit hulle nie meer in die tronk nie. Jy laat hulle vrygaan. Maar die diensknegt se probleem is dat hy vergeet van genade wat hy ontvang het en hy onthou syfers. So hier's die syfers wat hy onthou het. 100 denarii. Dis 100 dae se dagloon. Geef ons R24.184 se skuld op die minimumloon van vandag. Sien, wanneer Jesus R24.000 se skuld voor die disippels hou, dan sê hy nie, hoorie, so dit wat die ander persoon jou skuld is klein nie. R24.000 is nog steeds baie vandag. Dis 10 maande se SASSA as jy op SASSA pensioen is. Vir baie mense is dit 'n hele jaar se salaris. Jesus minimiseer nie die skuld wat die ander diensknegt vir die eerste diensknegt geskuld het nie. Maar wat hy wel wys is dat as ons die twee wil vergelyk, dit eintlik onmoontlik is. Maar R24.000 maak seer. Sien, jou familie se skande maak nog steeds seer. Jou man se verslawing maak seer. Jou vriendinne wat agter jou rug van jou skinder maak seer. Daai chommies wat op jou neerkyk omdat jy dalk nie die regte brand dra nie, maak seer. Ongeregtigheid maak seer. Die man wat jy diens gehad het wat skielik nie meer by jou kan werk nie, omdat 'n stelsel hom in die steek gelaat het en hy moes teruggaan na sy tuisland hierdie week, maak seer. Daai vals aantuigings of vernedering wat iemand vir jou het tydens 'n vergadering of vir jou familie, dit maak seer. So Jesus minimiseer nie ons skuld nie, maar hy kontrasteer dit. Ek dink ons grootste issue is nie dat ons weet ons moet vergewe, maar hoekom sukkel ons? So as Jesus hierdie twee uiterstes van mekaar vergelyk, hoe pas ons dit toe? Kom ons reset gou die rekenaar, want ons het nou die basis gelê, die patches geïnstalleer, kom ons reset. What forgiveness is and is not. Ek dink dit is die belangrikste vraag, because we sometimes can't think we need to forgive, and then we struggle with it, but we don't understand what forgiveness is. See, forgiveness is relinquishing your right to retaliate. Hierdie diensknegt het sy hande om die ander een se hand gehad, maar vergifnis was dat hy was vrygelaat. You're taking your hands off of the other person's throat. En soos ons nou gepraat het, it's a heart level, it's relational. See, forgiveness does not minimize your pain. Forgiveness is not necessarily reconciliation. Forgiveness is also not boundaryless. And I would really encourage you to please join us for our Victory Weekend. So that if you are struggling with this, so that we can teach you about how to apply forgiveness in relational dysfunction. But it's still difficult. So for us to reset, biblical forgiveness is the following. It's releasing your right to collect. The king no longer demands repayment. Your debt is cancelled and the loss is absorbed. Because that is what biblical forgiveness is. Isn't that what we experienced at the cross? Sien, wanneer die Here of die koning in hierdie geval 60 miljoen dae se skuld, 'n ewigheid se skuld kom afskryf, moes iemand dit absorbeer. Jesus het dit kom absorbeer. Jesus het daai prys betaal sodat ek en jy dit nie hoef te betaal nie. But forgiveness
does not minimize the offense. So when we look at forgiveness, forgiveness maximizes grace. And I think that's where we sometimes struggle, is we we maximize the offense and we minimize grace. Die Bybel het ons 'n paar verse hierso en daar is nog menigte ander, maar ek wil net 'n paar uitlig oor hoe die Bybel sê vergifnis lyk. Ephesians 4:32 says, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." Colossians 3:13, "Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins." Dit is moeilik om lief te hê wanneer ons sukkel met vergifnis. And then Proverbs, "Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends." See, the cross demonstrates this most clearly. God did not ignore sin. He chose to deal with it. Jesus paid the price. See, it's not justice or mercy. It's mercy after receiving mercy. But I think we struggle because we think the other person is not sorry enough to earn our forgiveness. Julle weet mos as mense kom en sê hulle sorry, not sorry. Hulle sê sorry want hulle voel dan's alles okay wees. En dan sukkel ons met vergifnis want die kultuur van die dag sê as ek sorry gesê het, moet jy vergewe en ons gaan aan. Maar ek is nie regtig sorry nie. And then we struggle with forgiveness because we think that the other person needs to earn our forgiveness. This links into 2 weeks ago that Tiff talked about justice when he ended off our Romans series. And I would really encourage you to, if you haven't heard that, or even if you have, go and re-listen to it. I want to quote him correctly here because he said, "We heard that we don't want justice. We want revenge by executing judgment on the person that wronged me. We want to become judge and jury." See, we learned that to overcome evil, we should live in the opposite spirit. I did not live in the opposite spirit when I showed my brother what I think he should see to change. I was actually just feeding my bitterness. I was feeding the offense in him, feeding the offense in me, feeding the offense. So like I said, the issue is not justice or mercy. It's mercy after receiving mercy. And the servant wants justice. He wants that what is owed to him, he wants it paid. He doesn't trust that somebody else will pay it. He forgets what I received, the freedom that he got, the debtlessness, if that's a Scrabble word, double points. The debtlessness that we have. We know he doesn't live that forward. He not only keeps the debt, but he throws the other person in jail. And this is what Jesus warns us then about in verse 35. He says, "This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart." Because you see, we get thrown back into jail when we don't forgive. Like I mentioned, our version here, our vertaling, het gepraat van jailers. Party praat van die torturers. And that's what got me thinking when I surrounded myself. And I told my friend about how bad or the badness of our Christmas was. And he said, "Vikas, you have to forgive or the jailers will get hold of you." And I did not understand it. And the Lord started breaking open the scripture for me. Wat is jou syfer? En hoe naby is jy daaraan? Is jou syfer 3, 7, 14? Of is jou syfer 60 miljoen met 'n streepie deur? Forgiveness
versus unforgiveness. I almost feel like when Joshua spoke to the folk, and he said, I lay before you life and death. You choose. I want to lay before you the difference between forgiveness and unforgiveness. See, forgiveness releases a debt owed. Unforgiveness keeps a record of that debt. Forgiveness entrusts justice to God, but unforgiveness, you become the judge, the jury, and the jailer. Forgiveness makes reconciliation possible, though it's not always immediate. But unforgiveness makes it increasingly difficult. Forgiveness frees the offended person from bitterness, but unforgiveness keeps the offended person emotionally tied to that offense. Forgiveness reflects the gospel received, but unforgiveness contradicts the gospel experienced. And forgiveness opens the door for healing, but unforgiveness prolongs that wound. So you see, unforgiveness creates distance, suspicion, defensive communication, emotional withdrawal, and cycles of retaliation. Ek gaan vir jou wys. Ek kan nie wag vir my beurt om jou terug te kry nie. But forgiveness creates humility, honest conversation, an opportunity for restored trust, a culture of grace. You see, forgiveness says, what you did was not lekker, but I refuse that it keeps me imprisoned, and I release you of that debt so that I can walk in freedom. Vandag wil ek nie jy moet hoor, ek moet vergewe, ek moet dit doen, ek moet dit doen nie. Because today is not about what you should do. Ek wil jou los met hierdie vraag. Hoekom verwag Vader dat ons moet vergewe? Want ons is in sy beeld geskape. Ons is sy verteenwoordigers. And how will the world know forgiveness? How will they know God's forgiveness if we don't show that to others? Wanneer ons nie vergewe nie, dan gaan ons terug tronk toe. Want sien woede, kwaad lei na woede, en woede morfeer in bitterheid. And that's where you get tortured. Retief julle, kom ons lank opkom. Sien, toe ek wegry van die vakansie af, het ek onvergewingsgesindheid in my hart toegelaat. Ek het weggestap onder die covering van die Here uit. My gesin het daaronder begin ly. My gesondheid het daaronder begin ly. Ek kon nie slaap nie. Ek was agterdogtig. Ek was ongeduldig. Ek het swaar gekry. En op 'n stadium het ek vir die Here gesê, Here, ek soek hoop, wys vir my hoop. En toe het die Here vir my gesê, suffering produces character. And my character did not pass the test. I was suffering because I walked out from under his covering, and I opened myself up for bitterness, and dare I say hatred towards my brother, and I had to ask God's forgiveness. Dit was nie 'n maklike pad nie, maar in die Here se genade kon ek na 4 maande kon ek weer met my broer praat. Sien waar ons nou elke tweede week miskien by mekaar ingecheck het, was daar 4 maande se stilte. Wat ons nie met mekaar gepraat het nie. Want ons het albei seer gehad. Ek kon einde April met hom gesels en ek kon bely. Sien, ons kan waarheid praat, maar as dit nie in liefde en sonder vergifnis is nie, dan is dit judgment. Truth without forgiveness becomes judgment. So if you want to tell somebody the truth of what they're doing wrong or how they're offending you, my question is, have you first forgiven them before you come with that truth? Otherwise, they're just going to hear judgment. So wat is die crux van die boodskap vandag?
The parable is not teaching us receive mercy and be grateful. The parable is teaching us receive mercy and be merciful. Hoe leef ons hierdie? Ons ontvang vergifnis. Ons probeer ander vergewe. En wanneer 'n offense kom klop, onthou dat jy nie net moet vergewe nie, maar dat jy vergewe is. Van 'n skuldlas ver en veel groter as wat jy kon betaal. Matthew 18 verse 33 says, "And should not you have had mercy on your fellow servant, as I had mercy on you?" See, forgiveness is the gracious release of a real debt, made possible because God in Christ has first released us from an infinitely greater debt we could never repay. Hoe ek begin het, is om deur eerstens vir die Here te sê, Here, ek is jammer. I first took this to the cross, where all my debt was paid. So while we're just here in this moment, I'd like to ask you, let's everybody close our eyes. I think this is just something between you and God. If you have not received or experienced the mercy that we're talking about here, if you know that you're still under that 60 million days wages worth of debt, a debt that you could never pay, won't you raise your hand while everybody's eyes are closed? If you've never received this mercy, and say, Lord, I'm done negotiating with you. Out of my religion, I can't save myself, but through Jesus, I want to be saved. Then you can pray this prayer with me. Lord, I can't save myself. I can't pay this infinitely impossible debt that there is to pay. Will you please, through Jesus, also wipe away the ledger of debt that I owe you? I accept Jesus as my Lord and Savior, the one who paid the price that I could not pay, that lived the life that I could not live, so that I can receive the reward that I don't deserve. In Jesus' name, amen. En dan is daar 'n groot klomp van julle wat waarskynlik nou oortuig is dat vergifnis of bitterheid, daai familielid, jou man, jou eggenoot, die ex wat nie hulle maintenance betaal nie, dit maak seer. En jy weet nie wat om met hierdie kwaad te doen nie. Repent of trying to be the judge and the jury. Take that to the Lord and ask Him to help you, just like He helped me. It doesn't have to take 4 months like it took me to get to a place of forgiveness. So won't you just pray this prayer with me if you're still struggling to forgive, or if the Lord has shown you where there's bitterness and unforgiveness in your heart. Lord, without you, it is infinitely impossible to forgive those that have a debt against us, to forgive the offenses that we experience, Lord. We ask your forgiveness, Lord, and we ask your help. Holy Spirit, please help us. Please help us remember that we are not just forgiven, but that we are free to forgive. Lord, it still hurts. But Lord, I want to trust you with the hurt that's in my heart. I want to trust you with the hurt for my family. I want to trust you for reconciliation. But I can't do it on my own. But thank you that all things are possible because of your great mercy and your love. In Jesus' name, amen.